Christian Theology Ṭhan Chhoh Dan series a hnuhnung ber kan lo thleng ta a tun ṭumah chuan modern period an ti sangkhat za sari somnga aṭanga vawiin ni thlenga Theology Ṭhan Chhoh Dan kan ngai thla ho dawn ani heti hun lai hi chuan Christian Theology a in soi danglam na sa em maya Theology tam tak lo chuana Europe aṭangin rampon lama a in zar phar na sa to a sangkhat za sari aṭang kha chuan Christian Theology chu khotlang Europa an thu chai bik ni to lovin khovel pum khuwa palo ni ta ani European ho abikin Scandinavia Germany le England ten North America an opawang khan Protestant theology sang Lutheran Reformed le Anabaptist te chuan North America abu an khuar ve ta a harna rau pui tak Great Awakening anti alo thlen theina tura sul sutu ber Jonathan Edwards kha heti hun laya American theologian poimo berani anhuwa ram sang Ireland le Italy atang te apem lut anom belzel taka khan Roman Catholic po mu thain athang chho ta bok kaushan pol sang in pathian thu zirna mun an honga entirnan Presbyterian in Princeton Theological Seminary and dinawang te khan USA chu Christian theology zirna mun le research ti na mun poimo taka alo changta ani ama ero chu kumzabi somni na lai hol vela tang chau khan America chu khovel pum khuwa pa theology zirna mun poimo zinga mi aron ni ta chawa ama zong kha chuan German le British theology te khan Christian theology chu an thunun ne ema ma se Europe atanga pem lut anom belzel ta khan Europe theology achum min te khan America abu anon khuar tan ta ani khovel ramdang apo pathian thu adar chakle thomaya mun sang Australia India, Far East le Sub-Saharan Africa ate Christian mission hlotlin na awang chuan Theological College le University te adin belzela European huap na atang chuan zoi nan ta sang shet lomani dual cher theology kan tiang kha ramtina khan thilpoimo tak mai achang chhota a Christian Theology-a Europe in hun laili ber achang reng mai chuan soisela hlo chhotan ta ani hetiang hi Latin America a mu theina oma Spanish le Portuguese hawin an ron putlu Catholicism dawlet na aron lang ngala heti mek lai hian liberation theology ti kan thriat tak thu chau ni lo atakaman ngal tur theology mi re thei choi kan du na le politics a zalen na zong tu te theology chu alo chuaka kha khan European theology dawlet na atang chuan ril ru aron la peng deuh na a ma se are tak thei chuang lo heng thil chi sang ron il chuak hi Evangelicals le Charismatics kan ti te khan an chor tangkai ta berani sangkha za sari somnga nulama kha chuan Christian theology chu adar zawin a huam zaw em to maya tun ṭumah hi chuan historical theology a Ṭhan Chhoh zel na a apoimo zual kan tar lang don ani Christian theology in mel thara mu na chan khovel history a thil thleng poimo zual tun hnai ami te kan soi ma sa anga chumi hnuwa pol sang in pathian thuwa in hnial na an nei dan kan soi chhun zomanga atop bera Theology-a ngai tu na thar chi sang lo omte kan thlir ho bok don ani Enlightenment ti kan thria tak hi khotlang Europe le North America a Christian na okai taka a hun lai thleng ani a Reformation in asop na awangin an la chawa chuba ka sa khoin veina kha Europe khongol puya ala top tak lo chung khan thil thar danglam tak mai ma chon tu Christian te chuan an nei ta thut mai ani kha Enlightenment ron in tran na chu kumzabi som pasari na top lama English deism lo chuak kha ani pakhata deism kan ti chu theism ne na sang hreta pathian in khovel a chung omzong te hi asiama ama ero chu khovela thil thlenga pathian a in rol to lo anti Sir Isaac Newton khan university khol lian tak mai omzenei takaduan siam tu fing takina siam chu ani ti na soya ti chuan deism kan ti chuan supernatural kan ti te kha hnolin Christian na chu mihring ngai tu ana le fin na ne na in koprem em mayani ti nan soya pathian chuan khovel tha le omzenei tak felfai em maya siam chu Newtonian mechanics mang hian kan mu chuak ani anti Age of Reason ti hi Enlightenment ti nen man pol ani fowa ma se hei hian ril ru ruai koi thei leka mihring ngai tu ana reason chuan tun ma in Christian theology a hmuna chang tak lo ni in min ngai tir thei ani amai ro chu video masalama kan soilan tu ang khan middle age hun lai kha Age of Reason ti a soizok om tak an ni ti kan thriat kha Enlightenment ni na poimo tak mai chu he khovela thil ro pui tak te hai chuak tura mihring ngai tu ana ada chung nung em mai kha ani mihring chuan ama in ngai tu ana mang theya
pathian tran pui na tel lovin ati thei ani an ti a theologian te chawin an soi thei ni angai thin te thleng khan mihring hian ama in angai tu chuak thei ani ti ngai dan an nei Enlightenment-in Kristian rinna abeina bul ber chu mihring ngai tu na hian ti thei lo anei lo ti ngai dan atanga lo chuak ani bera he ngai dan ron Ṭhan Chhoh Dan chu hetiang hi ani ama sabera chuan Christian na chu fin na in ngatani a soisel na po omma se omzenei takin a Chhanletna a om zelani ti ngai dan oma hetiang ngai dan hi John Locke Reasonableness of Christianity ale kumzabi som pariat na a Germany a thuziak sang sang khan mu thein a oma pathian in puan na ero an la hnol lawani hemi hnu hian Christian na chu fin na in ngatani awangin mihring ril rungai tu ana hmanga soifia thei vekani antia pathian in puan na atel kher ngai lo antita a John Tolana Christianity Not Mysterious tile Matthew Tindala Christianity as Old as Creation tia te khan Christian na chu natural religion soinon le na mayani tinan thilfi ani natural religion chunga leng ani lova a entir na pakhat ve mayani antia pathian in puan na kan ti po hi he khovela thilomsa mihring fin na hmanga kan hmu chhuwa thar le hi ani mai ti ngai danan ron nei ta a atobera chuan in puan na kan ti po hi adik le dik lo hi mihring ngai to na hmanga chhuwa thei vekani anti mihring ngai to na chuan ti thei lo anei lo ti an pomta a Christian zirtir na po pom tur chin le chin lo thlir ran thei ani anti a pui thu na te le thil thleng thei lo nia mihring ina ngai chu hnol zel mai turani ti ngai danan lo nei ta ani hetiang ngai dan kan hu na chu Germany a Hermann Samuel Reimarus thuzia ka le kumzabi pariat na a French rationalist how thuzia ka te khan an ni a mihring ngai tu na chu pathian in puan na chunga an da ta ti na ni chu he ngai dan ti hlotlin na ataka kan hu na chu French Revolution laya Notre Dame de Paris biakina Goddess of Reason chu lalukhuman khumtir kha ani a omzia chu Christian mai cham ti chia in a aya fin na le zalen na kan pathian jok turani anti na ani hetiang hi Enlightenment-in Kristian na abeidan tlang pui chu ani a chu chuan engtin nge doctrine sang sang ngonga nei ti hi zona poimo takanita a mihring fin na in ngat Enlightenment chuan Christian theology tam tak chu apom thei talawa chung zinga langsar zual chu hengte hi an ni pathian in puan na thu Christian Theology-a alaimu ber chu pathian in puan na ani a theologian tam tak entirnan Thomas Aquinas le John Calvin te khan he khovel leilung da na tang hian pathian hriat na kan nei thei ani ti chu pom ma se pathian in puan na danglam bik natural mai ni lo supernatural Bible kan muang hi a om nge ya thulani anti a Enlightenment kha chuan pathian in puan na danglam bik supernatural revelation kha an ngai thei lo hle thunga a chan po tangkai na anei lo anti chuba ka mi zong zong in ngai tu na kan man thei lain mitlem te chawin pathian in puan na chuan hre thei thunga ni ti in an hnolani panhina chuan Bible ni na le ashil fia dana Enlightenment nu ma kan mulea Protestant le Roman Catholic po in Bible chu pathian thok khumazi ani awangin thuziak danglen kan chiar dana sang turani ti an pom veka hei hi Enlightenment chuan a pom ve talova Bible shil fia dan sang sang alo chua pha ta ani deism kan huang thawin Germana Enlightenment Theology ante kha chuan Bible hi mi thanem tak kut chuak ani a achunga thuin kal awm nuala chuwangin azir dan tur le ashil fia dan tur po le khabudang ang tho ani turani anti Enlightenment-in Kristian zirtirna ziding abeina dang le chu Nazareth Isu ani na chungchanga ani a thilpoimo tak pani anron langa Quest of the Historical Jesus anti Isu adik tak kha tunge ani ti zon na le Isu chan damna na tho soifia na a Moral Theory of the Atonement lo chuak te kha anni hengte hi Enlightenment thirna atanga lo ir chuak vek anni Deism le German Enlightenment te khan Isu tak tak le thutlung thara Isu hi ani nang diak diak lawani anti a Isu chu mihring pa ngai ve mai zirtir tu ro pui takani a thutlung tharin mihring te chandam tu asoi kha supernatural ani awangin pom thei ani lo anti supernatural an pom thei lo lain mihring pa ngai midang te nun kai hruai thei tu mi bik chuan pom theia H.S. Reimarus le mithen khat khan thutlung thar Isua phena khan Isua diktak mihring ro pui tak tun lai mi te poin an pom thei tur kha hai chuwa thein a omani anti Enlightenment mi thiam ten Isua chungchanga ko ran ziding ngai dan an soisel dang le chu Isua thina awanga chandam na chungchanga ani a Christian zirtir na ni reng chu cross a Isua thina chu
a thole na manga hril fia turani ti hi ani a Enlightenment khan isua thole na kha thil thleng tak tak thei an ngai lo awangin an pom lo ani ti chuan cross a isua thi na chu nun dan tha en tir na thaberani ti in an hril fia ta a midang ta na in pek na le nun hial a hlan na awang khan ama zoi tu te po chu tianga ti ve turin min fui ani anti Christian thu cha ni reng chu isua thi na le thole na kha thu a soi thin te aya da poimo an ni renga Enlightenment ero chuan a thi na soi ne pin a thole na han pom lova nun dan tha min zir tir tua an chua trok ani chu adang le chu Trinity thurin chung changa ani a pathian pakhata minung pathum pa fapa le tharau thianglim chung chang hi Enlightenment mi thiam te khan an nui zat na samaya thil ni theia an ngai lawani hetiang chiar kop manga chaw dik thei mi alo tur hi mi ang pa ngai in engtin ngian rin thei ni anti a hun rei tak chung chu Christian Theology an te khan an soitlem pha a kumzabi som ni na vela Enlightenment atlak niam nu khan Trinity thurin chuan ngai vena hlo thar le zual tak chawani Enlightenment hun chunga kha chuan Christian Theology an tam tak khan pathian chung changa chuan deism rong kai kha an pom dan ani fur hloma pathian chu universe pum pui thunun tu ani a thil engkim siam tu ani mumal nei taka khovel om dan tu rel fel tu ani ti ngai dan an nei Trinitarian theology ero kha chu indo pui pakhat na hnuwa Enlightenment atlak chiat ma kha chuan amu hil da hri ani adang le chuan pathian thil makti an hnola Christian ten isuan ni na le apoimo na an soi tamzo kha chu thutlung thara athil makti te be chana an soi ani tlang puya afam kim na po athol ena kan hu ani ti kha ni kan universe hi fel fai takin ama in om zenei takin ain herani ti ngai dan khan thutlung thara thil makti kan hu te kha aron ring helta a David Hume male khabu essay on miracles khan thil makti te atak taka thleng thei an ni lo dan atarlang thutlung thar thu ziak danga thil makti fin fia na tur om lova thutlung thara thil makti te kha chu mi thu soya che in nga na anei ani ati heti ang che hian French rationalist Denis Diderot po khan Paris mi puizong song po hian a thole ani ti vek ma se an trong kam khat po ko oi lovang ati a man lai khovel kha tun lai khovel ang tho hi ani a kumzabi som pariana mi thi thole anom theilo ang che hian ati ra po thole na kha thil thleng thei ani bik lo ati adang le chu sual bul original sin chung chang ani a mishing hi suala piang kan ni na ang ni phato lo kan ni ti thu hi Enlightenment khan an pom lo na samaya French Enlightenment a Michel Langber Voltaire te John Jacques Rousseau te khan mishing theina ti hnual tu le athim zonga thil min thlir tir tu an ni anti a khotlanga le politics a mason na dal tu ani a zel thel taka mishing te om tir tu ani anti German Enlightenment thinker te ro khachuan Augustine an tlai khonu kumzabi palina le pangana borvela ati chua chau ani awangin pomreng chi ani lo anti ve thung he khovela sualna lo om chan chung changa Enlightenment khan ngai dan danglam tak an nei boka medieval period a khachuan khovela sualna chiat na sang sang om hi Christian na nen in kalangai an ni ngai lova thatna khat pathian engkim ti thei en kol na hnoya sualna chi sang sang om chu rin na dal tu ni lovin pathian thu zirna ina chai ho tur ni mai in an ngai thin Enlightenment khachuan he thil hi an soi vong na samaya khovela sualna om hi Christian zirtina nena in kal tlatani an ti thung Voltaire novel Candid kha Christian zirtirna le chiatna rap thlak tak lo thleng thin hi a in kalani ti tarlan na ani a ti chuan Theodicy anti German philosopher Leibniz cha phua chu chu kan lo mer hriat ta a he khovela chiatna om te manga Christian sa kho beina chuan Enlightenment a khan mun lian tak a changta ani kumzabi som pariana tawlama khan rationalism ngai theilo na aron om lian ta le maya mishing fin na minti zelen tu ni an ngai thin kha an tharau nun salbet tu ni nan mutran ta ani he ngai tu na hi University-a Philosophia te soitam ani vaklo chung khan thuziak thanem tak ero mu tur om abikin Prussian khopui Berlin a khan Romantic movement kan ti khan mishing fin na ngor aya mishing remshriat na suang tu na le thinlung du zong te chu an ngai poimo ta zo kani Romanticism hi soifi har khop maya Enlightenment in mishing fin na ada chung nung lutuk Chhanletna ani berome thil ni na dik tak le ril tak tak olsam taka soimam du na kha an do ani ber aya Romanticism chuan mishing suang tu na te thil ro pui tak le ril tak tak kan khai khom thiam na te hi an da chung nung ta zo ka Enlightenment khan khovel ro pui na mak danglam tak hi formula manga zia chuan tumani ti nan do le thani
Romanticism ron thang chho chuan Europa Christian na ngonga nei lian hle maya Christian zirtir na a rationalist hawin an ngai thei lo thin symbols le mishing emotion te kha romantics ho chuan an ron da sang hle rationalism kha mishing mamo tak tak phushu turin atling tok lo an ti a Fr de Chateaubriand khan kumzabi som pakuana a France ramdin huna soina po rin na mamo na sang hle a sakhu adam na han thlal em a chung chu hun rei tak an lo nei to lo wangani ati heti ngai danang tho hi kumzabi som pariat na toplam Germany a khan kan hu bok rationalism chuan sakhu na chu anwai bo tak tak thei lo ti chu England Germany le North America a mason na kan hu atang te khan achiang hle a kumzabi som pariat na a Germany a pietism le England a evangelicalism te khan rationalism chu mishing mamo chan na ani lo ti an ron fin fi ani philosophy po mishing ril ru chung ril le pon lam nun dan soifia tak tak si lova zirna inami te in tleina ni ma in an ngai tran ta bok rationalism chuan mi te ngai zon a hlo tak lo mawang chuan mishing feeling ngai hlutna aron liana chu Friedrich Schleiermacher athuzia ka te khan mu thein anom tran ta a Schleiermacher chuan sakhuana abeking Christian na hi mishing ma ni in hriat na ani berani atia a systematic theology the Christian faith a khan Christian theology chu in nga pumhlum na kan nei dan hi ani atia ale khabua chuan sual le khongai na in lai chin na kha athulai mu berani bungthuma thena ama sabera pathian hriat na consciousness of God ata a tilsiam chungchang soifia na ani a hlom ni na sual hriat na le chumi in chandam na kan chan theina tura ngonga nei da na ziaka a hlom to bera khongai na chungchang ata a iswani na le atna tho te ha ziaka ni ti chuan Schleiermacher chuan thleng kim hi Nazareth iswa chandam na na tho nen a in zom vekani ti na soita ani ma se romanticism in Christian zirtir na ziding chungchanga an ngai dan ero achiang tak tak hlei theilova sakhuana poimo na le mishing ngai tu na in a soifia phak lo nun na chungchang poimo na po an pom chung khan romantic writer Ṭhan Khat B.B. Shelley te khan heng zong hi Christian rin na nen a in zom na an hulo hei wang hian Victorian crisis of faith anti modern theology tam tak in ka na chu aron ring chuak ta ani ale khabu poimo tak God's funeral ti khan A.N. Wilson chuan Victorian Britain a atheism ron ir chua dan chungchang ziaka ale khabua thilchin chiat lak tak maya zia chu kumzabi som pakuana toplam England in rin a hlo dan atarlan na chip chiar tak mai kha ani khovel thilin bu a khorna chu duang takina thang chhota a politics ale khotlang in real bolna po Christian na chuan hu hang anei chaw sot hle maya chutiang chuan indo pui pakhat na thleng khan an omani Christian rin na chu ongrop to mi lem na nei to lo ni in thuziak mi tele hlapu thiam te khan an mu meka Wilson chuan mi ten pathian da bo an tumna awanga an ril rubuai na le cholol na kha chiang takin ron tar langani hetianga rinna an pachiat tak viau na san hi malman fak tur chu hriat thiam har khop maya amai ro chu novelist George Eliot Mary Ann Evans ti minglema thuziak thin kha sakho na ngai theilova dodal tu lian ber pol nia ngai thei chu ani Eliot in Kristian na adu khoplo na per chu morality chungchanga ani a ani chuan Christian na hian enga tinge mishing inkara mangai na om hi pathian choi moina na ni lo chuan ada nep em reng ni ti ina zot ani ti chuan Victorian crisis of faith anti thupui ber chu kan lo muta a Christian na in morality chungchanga chana min pe theilo anti ani thuziak mi Ṭhan Khat J.F. Root Matthew Arnold le F.W. Newman te khan Christian zirtir na sual bul chungchang te ruat lok thurin tele substitutionary atonement te awang khan an Christian rin na an ban sanani Eliot ti chuan za ngai na nei lo pathian aya mishing the thiam tu sakhua kan mamo ani atia hetiang deuh bok hian sakhuana atanga in lak ran du na chu a novel Adam Bede atanga Middlemarch thleng khan kan puta zelani ani chuan pathian tel lo hian nun dan tha takin kan nung thei ani atia chuti mek lain Christian te pathian rin na chuan mi mal le hu howa hlimna kan chan tur min dal thei ani ati thung a hun lai khan he ngai dan hian poma hlo le a mishing te hian kan mahun kan rel fel thei ani ti kha mitam takin an pomani heti mek lai hian mi Ṭhan Khat Thomas Hardy te ang kha chuan Eliot ti ai khan pathian tel lawa mishing in chiale tha kan thliar chungchanga beise an nei sang lo le a ma se an ni ang kha chu mitlem te an ni
Victorian era chu sangkhat zariat somsari aṭanga sangkhat zakua inkara khan a intlak danglam dor maya atir lama an ngai hlut le an thil pom te lakatang khan an peng na sataviau thung heti hunlaya thuziak mitam tak khan hun thar an chuang kai don hnaiani ti an hria engber nge lo thlengang ti chu chiang lo ma se an ngai dan pom mek chuan muala liam tanani ti an muthiam to a hlathum oi tak maya khan heti hunlai borvela azia grande satrus tia khan Matthew Arnold khan khovel pani inkara pakhat mual liam to le pakhat dang lapiang lawa hian lunga na tu reng ka nei lo ti na lo cham chuak to ani ti chuan postmodernism le theological agenda tharar kan lo muta a postmodernism chuan in nga na danglam thei to lo reng chu an do veka mihring ngai tu na hi hun le hmunin athunu na ni awangin ngai dan sang hi kan pom vek thei tur ani anti chu wangin an tum reng wang ani emo ni lo emo Enlightenment-in thutop siam atum nang chi zong kha an ngai thei lo ani postmodernism chu hlom fel taka hril fia thei lo tluk ani a chan berpo modernity anti kha an hriat thiam dan ain an vek lo wang ani literature huang chunga ani zol bi ka modernism anti chu engber nge ni ti hriat ol ai lo hle engpo ni se an ngai dan tlang lon ber chu hriat theya chu dikber le thaber bik om tak lo ti hi ani Kevin Van Hooser khan postmodernity hriat fi har sa tak chu heti hian aron khai khoma pakhatna mihring ngai tu ana modernism chuan ngai tu ana pakhat mitin huap kha angai ven ber ani a postmodernism chuan ngai dan sang om thei te hi in angtlanga pom tur ani anti thung mitin huap ngai tu ana hi a om tak lova mihring ngai tu ana chu hun le hmuna zira danglam thei ani anti patnina thutak chungchanga postmodernity chuan thutak chu midang obbe na man ruwa man thei ani anti a an soifia dan chuan thutak chu mithil ti thei le thu nei tu ten an thu hnuaya om tura an du te an barlui hi ani anti pathumna history modern writer te khan history rin tlak tak an soina chu mitin pom tlan thei tur thu ani a Van Hooser an postmodernity ati ero chu mi zong huap zo tur history hi om thei lo ti ani chu wangin Christian ten Nazareth isua chanchin khovel mi zong te tan ani thu an soi chu postmodernist te chuan an pom thei lo ani chu tiang zelin postmodernity chuan mimal chanchin soidan chi khat chau om thei lo an ti poka chu wangin kan ni na identity kan ti po hi pakhat chau ani thei lo an ti chu wangin mani kan in hria thiam dan thek po kong khat chau ni lovin ni na sang in soifia dan kan nei thei ani an ti bok chu wangin thu tak an zon na po relativism le pluralism hi postmodernism a chuan alai mu an ni a chumi omzia chu mi in eng thu nge asoi ti aya tu soi nge ni ti le tu in nge ngai thla ti kha apoimo ta zo kani chu wangin postmodernist trend khat John Baudrillard Jack Derrida le Michel Foucault te kha chuan tong hian ko bik le omze nget bi ka nei lova asoi tu le ngai thla tu azira danglam rengani ti ngai dan an nei ta ani postmodernism ni na tar lang chiang ber tu chu deconstruction an ti kha ani a chuta chuan thuziak hril fia na tura aziak tu ni na le a khovel hian poimo na an nei lo ti hi ani a chan ber po thu hian om zenget danglam to lo tur a nei lo wang ani anti heti ngai dan hi Jack Derrida an Martin Heidegger a thuziak a chhiat dana hian alang chiang hle maya chuta tang kan hmu thei thil pahni poimo tak kanom pakhatna chuan thuziak enga po hian aziak tuina soi tum ni lo le atum ngai lo tur thu om zia hai chhuat tur om ti ani a pahnina chuan aziak tu ril ruwa om ang tak kha thuin azia thei lo hrimhrima chu wangin hrilfia na zong hi anin tluk veka a hrilfia tu azirin adikin adik lo mai chawani anti a chu wangin meta narrative anti thu om zia hriat na tur kong zo tur bik om ti ngai dan chu midang thu hnuai du na ril ru atanga lo chuak ani awangin apom thlak lo anti bok postmodernism lo lar thar chuan pathian thu soidana po ngong thuk tak mai ania kong ni poimo deuh an om pakhat na chu bible hril fia na chungchanga ani a bible hril fia na tlang lon ber ni reng chu historical critical method anti kha ani renga chuta chuan anzia hun lai khovel le culture te chik taka zira pathian thu hril fia kha ani sits im leben tin an soi thina chanchin tha chu atlak na lei lung mila zi ani awangin aziak tu khovel hriat chian masaka ngai ani ti kha ani amai ro chu sangkha zakwa somriat chawa tang khan mi then khat Harold Bloom le Frank Carmode te ang khan
chu tianga Bible rilfia dan bi kom nia ngai theinang chi kha chu an ron soi sel tran ta a mi thiam ten an soi dan emo ko shanin rilfia dan bi ka nei reng kha chu postmodernism chuan aron kalta ani chu pani na chuan systematic theology chungchanga ani a postmodernism chuan system ti hrim hi ado phota chu baga thum zia hai chhuat ti po hi an ngai dan ani lo Mark Tayloran airing azia hian postmodern hoin systematic theology chungchanga an ngai dan chu ata lang chiang hle ani chuan thutak le thum zia ria theina khong tam taka omani atia chu wangin thutak te thum zia te hi a hran pa in an om lova thlir dan hrang an oma trong hian tin zone bi ka nei lo ati ti chuan modern period kan ti hun chunga theologian langsar zual te kan soyanga kumzan hi liam ta kan thlir kir chuan theologian lar zual ti han soi tur hi ku zungtang thli a chhiar tham le kan ni a midam takin theology chu European mingo mi paten an thunu nani an ti po hi a om reng ani modern writer kan ti huang chunga mi theologian lar zual te chu heng te hian ni a pakhatna chuan FDE Schleiermacher kha kumzabi som pakuana a Protestant theologian poimo bertia chalnga mani a Enlightenment awanga mi ten Kristian na an hnol suat tran awanga an hunlai mi te pom thei tura Christian rin na puang chuak tu ani ale khabu Christian faith tia khan mumal nei taka Christian rin na puan chuana pathiana in nga pum hlumna ti be chana azia chukan huwa pathian thu asoi fia dana le kan ta thu ziak apai thlak dana mitam tak ngai san hlo viau ma se Schleiermacher chu kumzabi som pakuana le som ni na a liberal Protestantism alo chuna tura sulsutu ti a hriat ani ta thungani patni na John Henry Newman English strong mang theologian zinga chuan John Henry Newman anga hu hanga hi anom kher om love Newman chu Oxford University azir chuak ani a University Church Oxford a vicar pui thiam ani zui ta nge Oxford movement a khan amazing hlap tu berani a Anglican ko shana high church tradition anti din tharle du tu ani sang khazaria somli panga khan Roman Catholic a ain pe a sang khazaria somsari pakua cardinal ani ta nge historical theology thanem takziak ma se angai dan kan mu na per chu essay on the development of Christian doctrine tia khan ani thung pathumna Karl Barth Swiss theologian Karl Barth kha kumzabi som ni na a Protestant theologian ro pui bernia ngai ani abekin reformation nuwa atira chuan liberal Protestantism huang chunga sei lian ani a mase Barth chuan pathian in puan na ada chungnun ema wangin a hunlaya theology om mek kha asoi sel tranta a theology chu dialectical theology emo Neo-orthodoxy emo ti nan soi thina ama ero chu a khoi mozok zok po hian a theology ero an soi fia zo me ulo Barth chuan theology chu thildang na ti boilo mania ding ani turani a theology tumber chu pathian in puan na kan mu te Chhanletna ani atia athuziak ma sa ho entirnan rom thil fia ne te khachu ngai dan om mek a soi sel na ani hloma a church dogmatics ero khachu azia zo ma in boral san ma se theology puan chuana chen fak om tak ani zui ta ani Karl Barth chuan theology a hnuhnung anga le abekin pathian in puan na chungchanga kumzabi som ni na a Trinitarian theology choinun aron ni le po hi athuziak wang ani pakhat palina Paul Tillich kha Germania theology zirni ma se Nazi a dawa wang khan atna atanga ban ani a United States a pem ta a atira chuan Union Theological Seminary New York a zirtir tu na athoka annuwa Harvard University a athok chunzoma sangkha zakwa somli a American citizen anita ani Tillich chu Schleiermacher na tho chunzom tu anga ngai thei ani a athupui ber chu culture le rin na thlunzom tumna ti na soi theya rin na chu kan tun lai culture a pom thei lo ani tur ani lova tun lai culture po rin na pom thei lo ani tur ani hek lo ti na soi existentialism ti kha mangrim le a chuta chuan Tillich chuan modern western culture a Christian rin na soi fianan correlation ati chu aron chop chuaka theology chu mission in zona dik tak a chop chuale Christian rin na in chan na apek in lai chin na ani ti na soi heta angai dan hi ale khabu the shaking of foundations a khan aruang am chu kan hua atak taka ahman na ero chu systematic theology ati chua khan ani pangana Karl Rahner kumzabi som ni na a Roman Catholic theology an thanem takron chuak zinga German thuziak mi Karl Rahner Society of Jesus a member ni bokha apoimo berangai thayani
angai dan kan hriat na per chu dogmatic theology lama ni lovin kumsang kha zakwa somnga pali atanga riatli inkara essay rang ranga zia te khan an nima zoka chung te chu theological investigations tia kan hriat zui tak te hi anni a theology soifia tu ber chu transcendental method ati kha ni ome chuta chuan theology chu khovelin pathian ro puina a hlo to chungchanga Christian channa ni na soi Rahner chuan Christian thunar nia kan lo nei thin abekin Augustine le Thomas Aquinas te thuzia kha pathian thu soifia nan man thar le adua Thomism le German idealism le existentialism kai kop kha Rahner theology kalphung chu ani parukna Urs von Balthasar Swiss Roman theologian Balthasar hi tunhnai theology-a min kan hmunuala abekin moina chungchanga von Balthasar le ka bu mingthang ber chu kumsang kha zakwa somruk pakhat rukkuwa inkara ati chua the glory of the Lord ti khani khata khan Christian rin na chu pathian in puan na Chhanletna ani ati a abekin pathian moina le duom na kan hmuwa kan Chhanletna ani ati theology chu chik taka thil tha moi le dik kan zir chu atanga lo om hi ani ati chuan mi te ngai vena hlo le a athuzia poimo tak dang te chu theodrama theological dramatic theory ati volume nga zeta cha kha ani a khata khan theodramatics tia soi chu pathian ha tho mihring te Chhanletna Good Friday Holy Saturday le Easter Day ya kan hmu te hi ani ti in a soi pasari na Jürgen Moltmann German Protestant theologian Jürgen Moltmann khan Nottingham England bula prisoner of war ke ma atan lain theology atui puitrana achan berpo Reinhold Niebuhr ale khabu The Nature and Destiny of Man ti achira tanginani Germany a alet le hnu khan Moltmann chuan theologian kong chu azota a khovel hriata minga cherna chu The Theology of Hope The Crucified God le The Church in the Power of the Spirit ti te khan ni ale khabu masabera hian Moltmann chuan Marxist writer Ernst Bloch athuziak be chanin beiseina chungchanga ziaka The Crucified God tia hian tuarna khovela Krista poimona aziak bok hetatang hian tuartu pathian ti tongkam chu kan lo mer hriat ta ani Moltmann chuan theology a hnu ma nei nual ma se hriat a hlo zui tak ber na chu a hun tir lama athuziak te hi anni pariatna Wolfhart Pannenberg German Protestant theologian Wolfhart Pannenberg kha sangkha zakwa somruk bor chawa khan athuziak Revelation as History ti awang khan hriat a hlo tana angai dan chuan pathian in puan na chu history a hian mu theina omani Pannenberg ka chuan pathian in puan na chu a hna thua kan hmuwa abekin Israel history ale Isu Krista nunna thina le thole na te khan ani atia heta angai dan hi Jesus God and Man ti a khan soizuin Pannenberg ka chuan history dik taka kan thil fia theina chu Krista thole na mangina ni atia theology le natural science in Enlightenment na azia chu theology and the philosophy of science ti a khan kan hmubok a theology kan thriat na bere ro chu systematic theology a khan ani ti chuan theology a mason na langsar zualte kan soile anga modern era a thil thleng chi hrang in Christian theology a ngonga nei dan le chumi na hrin chua theology an langsar zualte chu kan lo hreta a tuna chuan modern era a chuan theology in englam kong nge zo a eng theology te nge lo chuak ti kan thlir ho le don ani pakhatna liberal Protestantism modern period kan ti hun la ya movement poimo berte zinga mi chu liberal Protestantism hi ani a aron in tran na tak hi soithia mahara ama ero chu FDE Schleiermacher a theology abikin feeling ada poimo na le Christian rin na le kan hun ton mek in zomna ada poimo na te Chhanletna atanga ron in tran kan ti thayang aron in tran na tak chu kumzabi som pakua na lai holvela Germany ani a Christian rin na le theology hi khovel chang pangzel mila her remangaya ni ti ngai dana atanga lo piang ani England a chuan Charles Darwin a theory of natural selection Darwinian theory of evolution ti kan thiat larin ngai sana hlo viau taka khan Christian theology an lo soi thin dan chuan belchian a dol lo ani ti ngai dan an lo nei ta a entirnan pathian in nisari chungin engki masiam tiang te kha heng te awang hian liberalism chuan Christian rin na le tun life in na inkara all om chu no khan tum ta ani liberalism chuan a hun lai thil ton mek zirzela in herrem thei amamo le a liberal theology an te chuan an hun laia theology in ngai vena hlo a ahna tho turang a tho theinan reconstruction anti chu atul nge ni nan hri ani heiwang hian bible kan lo hril fia to dan le theology kan lo kalpui to dan te chu zalen taka kan herdang lam nga mangai ani antibok
tunma Bible an lo hrilfia thin dan le an lo pom nge to te kha mihringin kan thil hriat chin ala tlem wang an ni hloma tuna thil tam tak kan hriat bel hnuah hi chuan kan lo pom to le kan lo hrilfia dan thin te kha hnola hun to ani anti heti ngai dana wanga theology a in her danglam na sat dan chu mu mai rual ani lo Christian rin na tam tak chu tun lai fin na nen a in mil theilo anti awangin adon son dan kong pani poimo takan na ya pakhana chuan hnol an ni ngai dan hlui le dik tok lo pe chana an hril fiana ani hloma wangin hnol turani anti entirnan sual bul chungchang te hi Augustine an thuthlung thar a chher dan dik lo atanga ron in tran ani a manikis pola a in chia ne ema wangin thluak fi ma pu theilo ani anti panina chuan hril fia tharani an hun lai ngai tu na mila hril fia kha an thupui ber pakhadani a abikin Isu Krista chungchanga ngai dan tam tak kha hril fia na tharan na ya entirnan apathian na hnolin Isu chu mi fel le thatak nun dan kong dik min ko mu tu ani ti in mi hring pang ngai ani anti he movement social tu sang entirnan Europa Karl Barth tele North America a Reynold ni bua te kha chuan liberal Protestantism chuan mi hring chu ani na bak in an da sanga chu in nga na atan an hmana wangin a pom thlak lo ani anti thung an ni chuan indo pui pakhat na te kha an en kana mi hringa in nga hi a him reng lo wangin liberalism chu pomchi ani lo anti bok ama ero chu liberalism chu a hun lai culture mila Christian rin na soifia thar le na ani bera an ni chuan Christian rin na angai anga puang non ringot tu tele Christian na hi pomthlak ani to lo ti tu te inkara palai na thok tu ni nanin ngai ani hetiang ngai dan pani inkar hlat tak hi engtin nge kan som theyang ti kha liberal theology an te thupui ber chu ani liberal Protestantism ngai dan felfai takle pomom bera ron ti chuak tu mi poimo tak mai chu German mi Paul Tillich kha ani a America a pemnu khan sangkha zakwa somnga somruk chawa khan hu hang anga le a Jonathan Edwards dota American theology an ro pui ber nia ngai mi thanem takan omani Tilika theology chu correlation ati khan akhai khom tha ema a method of correlation a chuan Tilika chuan theology chu mishing culture le Christian rin na in lai chin na hi ani ti in soya Karl Barth khan theology le culture in kara hem thla ka tumani ti in Tilika khan a method of correlation chu aron duang chuak ta ani Tilika chuan zona omzenei le poimo berte chu mishing culture atanga lo chuak an ni ati a tunlai philosophy te thuziak te le lemziak omzenei tak tak te hian mishing ngai poimo tak tak zona an ron chop chuaka ti chuan theology chuan chung zona te chu aron chang ta a ti chuan chanchin tha le tunlai culture chu kanin kobrem tir theita ani ati chanchin tha chuan culture a thu soi tur ani a chu tianga thu soi theidan om chun chu culture atanga zona lo om kan ngai thlak chawin ani ati bok ti chuan liberal ti chu Schleiermacher le Tillich ate theology ruang amang tunlai culture mila pathian thu duan chu thar le na ni tin kan soi theianga ama ero chu liberal ti kan man dan tak ero chu chiang taka hrilfia hlei thei ani to lo liberal Protestantism chuan soisel na hrang to ka chung zinga langsar zual te chu pakhatna chuan mi zong ina kan thil ton theu te kha ang khatin an ena chumi mil chuan theology duan chuan tumani ama ero chu hetianga experience an hrilfia na hi a omzia chiang lawa enge ani chia ti an soifia tok lawani panina chuan liberalism chu culture danglam renga hian ain hmat thuk lutuka khovel thiamna in lumlet reng hian akai hruai thui em ani pathumna chuan a hun lai culture mila theology puan chu an tum luata Christian doctrine danglam na hnol mai an pointi lo ti te an ni liberalism chu sangkha zakwa som sari toplam le sangkha zakwa somria tirlama khan North America awang lai thlenga pathian thu zirna ina te chuan hnuhnung la nei ma se sangkha zakwa som kwa kha chuan modern theology a hmuna chang to mek lo a that tok lo na te chu modernism kan ti nen khan ani nang hle maya chu tu na kan soile tur hi ani modernist hi atira chuan kumzabi som pakhuan na toplama Catholic theology an ten Nazareth Isuani na le apoimo na soifia na an thuziak kalmang soinan manani a anni chuan biblical criticism chik takanaya theology duan chu ngor lam aya nitin nuna man tangkai dan tur anda poimo zoka ti chuan modernism chu Roman Catholic kaushanin Enlightenment thirna hunrei takan lo hnol to chu man tangkai an du na ani kan ti thayang Roman Catholic modernist zinga chuan Alfred Loisy le George Tyrrell te hi riat chian ngai tur te zinga mi an ni sangkha zariat somkwa chawa khan Loisy chuan Bible a thil siam chungchang soifi ani dan chu hnolin hrilfia dan dik ber chu
Bible chunga om turani ti ngai dana neya athu ziak zinga larber the gospel and the church ti chu sangkha zakwa pahni khan lo chuaka hei hi ama kumni kalta a Adolf von Harnack an lo ti chuato what is Christianity tia Christian ni na le trawbul a soi Chhanletna hani Harnakan isu ale kauran hian inzom na an nei lo ati chu loisi chu an rondawa amai ro chu Harnakan liberal protestant ngai dana Christian trawbul a soile chanchin thashil fi na tur biblical criticism a pom chu atrom poithung hei wang hian kathlik ho tu te khan sangkha zakwa pathum khan loisi thujiak chu an khap phata ani British Jesuit writer George Tyrrell khan loisi an kathlik dogma sang a soi sel na te chu aron thlopa loisi ang khan Harnakan Christian trawbul a soi chu ale khabu Christianity at the crossroad a khan aron hial taboka loisi a chu ron chanin Roman Catholic ten ale khabu an khapsak mai khan ale khabu chu Roman Catholic tan hun laka liberal protestant hum him tu na angin mi angai tir thayani ati England a chuan liberal ngai dan thedar nan Churchmen's Union kha sangkha zare somko pariata dinani a anjingami Hastings Rasdal khan ale khabu idea of atonement in Kristian Theology a khan English Modernism kalphung chu atar langa liberal protestant theologian hasa Ritzel ate thuziak zulzuin Rasdal chuan medieval period a Peter Abela ten isu chandam na tho anlo soifia na chu tunlai mi ta hria thiam thei tur ti in aron thril fia tharta a ti chuan isu thi na chu pathian hmangai na tarlan na ani awangin ama zui tura min fui tu ani ati chu English housing a khan abikin Anglican kaushana sangkha zakwa somni somthum chawa khan atlana em tamayani nima sela indopui pakhat na le sangkha zakwa somthum chawa Europa fascism ron larta khan Modernism thangzel tur chu ati thuan op ta viau maya sangkha zakwa somruk nulama khan Modernism radicalism anti bok chu English Christian te a aron langle ta chawani US a Modernism lo landan po hetiang deuh tho hi ani a kumzabi som pakwana top lam le kumzabi som ni na tir lama liberal protestantism ron thangdu takmai kha conservative evangelical beina nibera ngai ani a Newman Smithan passing Protestantism and coming Catholicism tia khan Roman Catholic Modernism chu American Protestantism kong dika shwai thei tu ani atia hei hian in hial na nasatak achok chuaka modernist te beilet nan fundamentalism kan ti chu aron chua pha ta ni indopui pakhat na khan American Modernism chu athat tok lo na aron hai lang trana social realism anti HR ni bu te thuziak khan aron bel cha tabok sangkha zakwa somthum kumlai hola khachuan Modernism chu azui trana article poimo takmai the Christian century of December 4 1935 tia khan Harry Emerson Fosdick chuan Modernism pialama kan kalangai to ani aron tia ale khabu realistic theology a khan Walter Marshall Horton point American Theology-a liberal ngai dan chuan muala liam me kani atibok ama ero chu indozo nulama khan Modernism chu aron lang thar le a Vietnam War lai khan awang lai taka thlengani tuna chuan kumzabi somni na tirlama kan let le anga atirlama liberalism ho tu Karl Barth a Neo-orthodoxy kan ngai to hole donani Schleiermacher le hauten an liberal theology-a mishing fin na anda chungnung em mai khani a ma se indopui pakhat na khan mi puite a ngai dan dang aron nei tirta a thuziak mi thanem takin Schleiermacher an Christian na asoi fia dan chu an ngai thei lo trana pathian da chungnung berlovin mishinga da poimo berani anti indopui khan mishing chu in nga na tla kani lo ti aron nem het tabok nen liberal theology chu mishing du na in ngat ani awangin pomzel tla kani donem ni ti zo na aron piang ta ani pathian dang lambing na ron choi larin Karl Barth ate khan liberal theology in mishinga da poimo berna atang hian kan tal chuak theiani antia angai dan chu Barth chuan church dogmatics a khan ron tar langin kumzabi somni na theology a melung poimo berta jingami anita ani Barth chu ale khabu azia zo mai na borala chandam na chungchang aziak zo man talawani dogmatics a thupui ber chu Krista kaltlanga pathian in puanna Bible kan mu hi ngai poimo em turani ti hiania hei hi Calvin ale Luther ten an lo soi to soinon na mai ni inangai thaya ama ero chu Barth thuzia dana le achop chua dana hian mi thu soi asoi chon mai ani lo ti mu thayani ale khabu chu bunga athena chung te chuan then sang an nei le thewa bukhat na hi pathian thu chungchang ani a Barth chuan hei hi Christian rin na le Christian theology in nga na berle bultran na ani ati
buhni na hi pathian chungchang ani a buthum na hi thil siam chungchang buli na hi inrem le na reconciliation chungchang ani a ato ber bunga na hi chandam na chungchang ani a azia zo man tak lo kha ni tichuan Karl Barth ngai dan soina na Barthianism anti takachu kong ni na khai khom thaya pakhat na chu dialectical theology ti ani a dialectic ati chu clear shan na ti na soi thei ome sangkha zakwa som pakua a rom thil fiana azia khan kan hu boka hun bi le chatuan clear shan na emo pathian le mihring clear shan na emo te kha Barth chuan pathian le mihring danglam na kha aron da poimo viawani Barth ngai dan soi fiana dang le chu Neo-orthodoxy anti khani a Reform orthodoxy le Barth thuziak ainzul ema wanga an phu ani a Barth khan reform writer te thuziak kha amang tangkai viaw rengani Barth ngai dan bi kan hmuna pakhat chu pathian thu a soi fiana kha ani a ani chuan pathian thu chu koshana thu hril le Bible thuzia le Krista a ain puan na te hi ani ti in a then sanga theology chu mihring te zo na chan na ani ringot lova pathian thu kan chan na ani ati Neo-orthodoxy chuan sang khazakwa som thum chawa khan North America bu a khor nget le a abikin Reynold ni bu ate khan a hun la ya liberal Protestant theology ante beilet nan an mang tangkai le ani Neo-orthodoxy po hian soisel na sang sang anaya chungzinga lar zual te chu pathian danglam bik na an soi war luata pathian chu hlataka om ni in min ngai to tira pathian hi a om tak takem ti ngai dan min nei tir thayani panina chuan Neo-orthodoxy chuan pathian in puan na ada poimu em kha pathian in puan na vek lo chuan soifia thayani lo a soifia na tur thunar dang kan nei lo ani pathumna Neo-orthodoxy chuan sa khodang reng kha Christian na nen in lai chin na mu lo awangin sa khodang in Christian na an ngai thei lo pha ani ti te an ni kumsang khazakwa somthum somnga inkara khan Europe khothlang lama Catholic theology ziding ti an lo soi thin chuan beina tok nuala an hun ton meka khan mi puite mamo a phushu phalo anti hetiang beina chang le tur hian Germany Italy Belgium le Netherlands a thujiang mi thanem tak an ron in lar sup maya an hun ton meka zona tam tak lo piang te chu an theology pomsa phatsan chuang si lova chandan an ron zong ani ma se ti tak zeta hetiang ngai dan an kalpuina chu France a khan ani a khati hun lai French theology a har tharna lo chuwa ka wang khan kumzabi som ni na a Catholic ni thiam tam tak kan lo mel riat pha ta ani engatinge France a ber kher ti zona om thei a chan ber chu aram khan khati hun lai khan amamo em wang ani French Revolution atang dai to khan state le sa khuwa kha kal sang reng to a nima sela Theology-a antui halna chu John Godin a lekhabu France a nation of mission ti sang khazakwa somli pathuma azia khan aron bel chata a khale khabu a khan Catholicism chuan thangthar zinga le minol puithin lunga hmuna changklem tial ani ti inazia Catholic ko ran chu thuam thatani a sang khazakwa somli paruk li sari khan mani in enfiana le insiam thatna na satak kan muani hetianga anin siam tharna kong pakhat chu an mani chuan Ressourcement ti nan soya an mani eptu lam chuan Theology Thar ti nan soithung Ressourcement thu pui ber chu thunar tradition le kauran masa te thurin ngaya let le ti khani a sang khazakwa somli paruka Jesuit writer John Danielu article tunlai sa khongai tu ana su thlek ti kha anaw hla bernin mitam takinan ngai ani chuan systematic theology le biblical exegesis in kara khuar thuk taka om to ani ati chuwang chuan ara kan hu tak chu kauran chuan Bible zirna in nat ni lo theology atuang chuaka chu mai baka kauran tharau nun ne na in zom na an nei to lo ati bok Danielu an he harsana chin fel dana soi chu kumzabi som panga na le som paruk na Christian humanist thil ti ang ni lovin thil ol samte ani ati a an hun ton meka kauran ten o an nei le theina tur kong chu kumsang ni liam ta a Christian tradition house atak mai hai chu thar le ani ati a French stronga Ressourcement ti hi atluk puida thiam hara Christian tu nar masa choi thar le na ti na ani ber hengai dan pom tu theology ante chuan hun kal to thu soinon na ani satli lo anti a tradition lo om to tun lai khovel thirna atanga soi thar le na ani anti thung sarla pegi epo khan tun lai huna rin na chungchanga buaina om hian kan in trom tlan thei thu na rin tlak tak chu thuk zok le chiang zoka soi thar le amamo ani ati bok ma se renaissance hun la ya humanist ang tho khan an ngai dan hi ain kal lek anga ngai thei ani a Theology-a mason na nei tur chuan kan hnung tol photanga yani anti a
Etienne Gilson apo khan Theology-a masona au matul chang chuan abul thu ma let le a bultan that lo chuan thil thei ani lo ati bok chubaka theology hi zirna ina atop mai turani lo ti ngai danan neya Ressourcement chuan diktak le fel taka pathian thu puan chu mai pialama kaushan mi te tuai thar le na athupui berani Feminism hian modern western culture hun poimo tak changa atum ber chu meichia te ti zalena mipa le meiche intluk tlan na le inlai chi na dik tak chu tunlai theology a senglu ani atir lama ming women's liberation ti hian liberation movement ani ti ati chianga tunlai society a intluk tlan na om theina tura akong dal tu kan thil khir dan te kan thupom te le kan ngai san zong te ti re tumna ani feminist theology chuan mipa obbe na le mipa ngai tu na awanga pathian le mihring te po mipa te thlirna atang chawa kan thlir thin chu zirchiana herdik atum berani tun hnaya hian mipa zinga po he movement pom tu hi an pung zela kan thil khlir dana ngai tu na zau zo kan puta hunani ti trompui tu chu namsang sanga anom bel zelani chuwangin North America a mihang meichia te thuziak point Black Womenist Theology ti a hriat a hlota ani Feminism le Christian na chu ain sutran ta a sa khodanga po ani thowa a chan ber po meichia te chu kaushana an chan vo chel chungchanga te le pathian an puya siam image of God an ni dan soifiana te mishing hnuai hnung zok anga ngai an ni wangani ti ngai dana om Simon da Beauvoir thuziak The Second Sex ti khan hetiang ngai dan hi chipchiar taka inziak kan hmuani post-Christian feminist thuziak thanem tak entirnan Mary Daly le khabu Beyond God the Father ti ate Daphne Hampson zia Theology and Feminism ate khan Christian na chuan pathian chu mipa anga angaya wangte chandam tu mipa anaya wangte le theology an po mipa hlang deuh tho an ni renga wang hian meichia te chu mai an ni thui to a chu wangin siam that le thei ani to lo ti ngai danan nei to a meichia te chuan hetiang in obbe na hun hi chu kan chhuah san turani anti midang thuzia Carol Christie Laughter of Aphrodite le Naomi Ruth Goldenberg in the Changing of the Gods ti ate khachuan manlai sa kho a pathian nu an nei te kha choinung thar le in nemo pathian nu thar mu chuakin Christian zirtir na hi kan thlak vek chuan meichia den sa kho ana zalen na kan mu thayang antibok amai ro chu heng thuziak mi te soyang hian feminism chuan Christian na a ho em rengani ti na ero ani lova feminist theology an tam takin Christian tradition a meichia te poimo na le an na tho te tar langin thutlung thar hun lai atang to in kaushana din hun poimo takan chang rengani anti thung chu wangin feminist writer tam tak chuan hun kal to a Christian na chu thar tho le in meiche tam tak rin om le tai mataka kaushan ta na thok tu te kaushan le historian mi pa ten an lo mu kan to zong te kha kan hriat chu a zana kan lan tira hunani anti bok hemi chungchang soi tam ber chu Sarah Coakley hi ani ome ale khabu Powers and Submissions ti a khan Coakley chuan kaushan masa a mithiam te ngai sang reng chungin feminism chu tunlaya anna tho turang athok reng theiani ati Christian Theology-a Feminism in ṭumah anei na ber chu theology kan lo soi to dan an soi sel na ani bera theology kan lo puan chua to dan chu an ngai dan chuan mi pa te ngai tu ana atanga chuak ani a meichia te an ngai tu tel lo anti chu tiang an soi sel na sang te chu pathian mi pa anga ngai na pathian soina atan he him pronoun man ani reng hi feminist writer te chuan an soi sel ber pakhat ani a an ni chuan mi pa pronoun kan hmang ang che hian pathian soinan she her man thei lo na chan tur om lo anti a then khat chuan pathian soina na pa ti man te an soi sel bok sexism and god talk ti a khan Rosemary Redford Ruther khan eng pronoun ma hmang lawin god goddess ti hi pathian soinan adik berani ti na ziaka aman tak na rem chang trek lo wangin man lar ero ani zui ta mek lo metaphorical theology ti a khan Sally McFaig khan pathian soina na mi patrong kam kan man entirnan pa anga soina te hian pathian le mihring danglam na ahmu kan ani atibok panina chuan sual chungchanga ani a feminist writer te chuan sual soina na chapona mani in ngai hlutna ti te hi mi pangai tu ana atanga ir chuak ani anti hei hi meichia te thil ton nen a in mil lo anti a meichia te tan chuan sual chu mani in ngai hlutna chang an hrelo hi ani anti thung meichia te chuan midang nena in elna ril ru an pu ve lova chu wangin mi pa obbe na hnuaya atuar tu an ningar ngar mai ani anti bok he ngai dan hi Judith Plaskow khan Sex, Sin and Grace ti a khan
Reynold ni bua theology chu feminist thirna atanga ron soin aron kalnat pui hle maya ama ero chu hemi chungchang vek ziak mas jok tu chu Valerie Saving kha ani thung tunhai hian pastoral theology practical theology kan ti boklama hian feminist thuziak mu tur tam hle feminist theology ante chuan helam thu hi chu mi pathirna atang chawin kan nei thin an ti a athlakna tur emo athom thatna tur emo kan mamo to ani anti ale khabular tak transforming practice ti a khan Elaine Graham chuan feminist pastoral theology kan mamo to zia ka athuwa mi te tran pui dan dik deuh duang chuak mai lovin sacrament te tongtrai na te sermon te le kan nitin khosak na te hi midang enkol nan le tuam dam nan kan mang turani ati adang le chu Krista mission na chungchang ani a feminist writer tamtak abikin Rosemary Redford Ritter te khan ale khabu sexism and god talk dia soi angin isu Krista chungchang kan soidan hi mipa le meiche inkar ti zau tu berni na ngaya Consider Jesus Waves of Renewal in Christology tia khan Elizabeth Johnson point isua mi patna kan tarlan du dana wang hian kan theology apiang sual na sak le ani ti in ngong sang anei dan soya chung zinga poimo zual deuh pani ta chu pakhana chuan Krista mi pa ani na kan choi wong lo ta hian mi pa ti chia hi pathian an puya siam an ni ti ngai dan lo pianga chu ba ka mi pa soina tong kham chia hi pathian soinan ahman thei ti ngai dan lo omani ati panina chuan Krista chu mi pa ani ti ril ruan nei chung hian mihring nun phung tur chu kan mit thla thina chu wangin mihring dik tak chu mi pa an ni ti ngai dan oma meichia te chu mihring tak ni phalo anga ngai na a omani ati bok Thomas Aquinas san meichia te chu mi pa siam sual an ni tia asoi khan he ngai dan hi aron nem heta chu chuan ko than in rel bol na ngonga nei nge yani ti atilang he ngai dan ti awang hian feminist writer te chuan isu mi pa ani na chu juda ani na nen khan apoimo dan le apoimo lo dan ain ang reng ani anti he khovela lo pianga seilian nge yani ti tar lang tu ani maya ani na poimo berte zinga mi ani lo anti bok chu wangin juda ten gentel te hnoi chianan isu ani na chu manchi ani lawang chia hian mi pa ten mei chia te an hnoi chiana na manchi ani lo anti bok dot le chuan liberation theology kan neya liberation theology ti chu sangkha zakwa somruk somsari chawa Latin America arun intran theology danglam tak mai soina na manani a huam zau zokin mi obbe rabe anni na atanga theology an duan chua soina na man thei boka ti chuan feminist theology po hi aming masa women's liberation angkhan liberation theology huang chunga mi ani a chu tiang che in USA civil rights movement lairon chuak black theology po kha liberation theology huang chunga mi ani bok black theology le feminist theology thuziak masalam khachu Latin American liberation theology soitran ani hun lai bor thawazia anni a chuti chungchuan liberation theology tia kan soibik tak hi chu Latin America a mihring zalen na mathlir nei chunga theology lo chuak ta soinan kan mangber alo intran na chu sangkha zakwa somruk pariat kha nia ngai ani bera khamikum khan Latin America a Catholic bishop te chuan Medellin Colombia in ron khom na annaya kha in ron khom na selam tru tia hriat zuita ka khan koshan hi min obet tu thu nei tu te lama atang renga tun hnuwa chuan mire thei te lama atang reng to don ani ti in thutluk na an siam ani kha mi pui te chunga anril ruput mang tura le politics a anril ru tur chu nget takin theology an phunta a theology of liberation tia khan Peruvian theologian Gustavo Gutierrez Khan an movement ni phung chu chiang takin atar langa chu tu na kan soiber tur hiani theologian dang Brazil mi Leonardo Boff te Uruguay mi Juan Luis Segundo le Argentina mi Jose Miguel Bonino te anom poka hnuhnung ber hi adang lam dewa Protestant Methodist ani a Roman Catholic len na hmuna omani awangin athu adang lam dewani Latin American liberation theology thu pui berte chu heti hian khai khom thei ome pakhatna chuan liberation theology chu rabia omtele michan hai te tin zona lo piang ani a mire thei te hi Christian thu tak le kalphung dik tak kan hriat theina theology thu na rin tlak berani anti Latin America a chuan ko hran chu mire thei te lama atanga pathian chuan mire thei te adu sakbi ka an lama atang tlatani anti pathian chu mire thei te lam tang ani ti thu hian ngong lian tak ani chu Christian rin na kan soifiana mire thei te chuan mun poimo ber an chang turani ti hiani
Christian theology le mission chu nuai lama atanga thlirna ani turani a mire theite torna le manganna atanga bultan turani patnina chuan liberation theology chuan thilti angai poimo hle a Gutierrez a soidanin theology chu pathian thu enga atanga diktaka Christian na tho thlirna ani theology chu khotlang in real bolna le politics thilti atangin asang ngai lova asang turani lo Western theology chuan thilti dan tu rangai tu masa thina liberation theology chu hemilet ling chi hi ani thilti amasa a shilfia na ina zui thin theology chuan khovel a shilfia hi du tok sela khovel hi thlak danglam zok to ro se anti ani pathian hriat na chu nual suat mi alo turani a ma se mire theite chunga kanril ruput manga tangin kan threfia turani anti Enlightenment-in kan thilti hian fin na kan charna tur konga dalani anti kha anpom lawani chu pathum na hian in hialna hring chuaka Marxist theory nen an kal company ti chungchanga ngai danin suala om liberation theology ante chuan Marxism an man na chan an soifia na kong ni awma pakhatna chuan Marxism chu khotlang zia zirna man ro ani antia Latin America hunton mek an hriat chian theina man ro poimo takani a chuwang chuan mire theite din mun a that pha theiani anti pahnina chuan khotlang in real bolna diklo kan man mek thriana tur kong min ko muwa in thluklana society min siam sakani antibok an kalpui dan bera chuan liberation theology chuan capitalism nolin socialism apom thungani liberation theology ante chuan Thomas Aquinas an a Theology-a Aristotle la thule la amang tangka yang chi khan anni point secular philosophy kha Christian rin na duan chuana atan an mangve mai ani anti chuwangin pathian chu mire theite lamtang ani ti thu hi chanchin thalai mu ani a Latin America atanga kan char chopemo Marxist political theory atanga kan lak chhon ani mai lo anti ani liberation theology chu pathian thu duan chuana atho lok leya chungzinga poimo tak pani te chu pakhana chuan Bible shilfia dana ani a pathian thu chu zalena thu ani ti ngai dana tangin an chiara ai gupta sultan na ta Israel ten zalena an mu thu te zol nei ten in oppe na an dem thu te isuan chanchin tha chu mire theite le chan haite ta na ni ati thu te kha ani nga na ani a Bible chu hriat thiam tum ngorngorin an chiar lova Latin America in harsa na ato me ka hian engtin nge kan man tangka yang ti ngai tu chungin an chiar ani pahnina chuan chandam na omzia an soifia na ani a liberation theology chuan chandam na le zalen na an soizoma khotlang politics le eile bara chandam na tin an soithin structural sin tia an soi chu an ngai poimo hle a chu chuan suala tlumek chandam ngai chu mimal ni lovin khotlang zok hi ani anti a social tu te chuan chandam na chu liberation theology chuan khovel thila chu aringot maya chatuan thil danglam bik ani ti an mukan ani anti thung dangle chuan black theology kan naya black theology chu mihang te hun ton mek hi theology in kan puang chuak turani tia sangkha zakwa somruk somsaria United States arun la tran kha ani American mihang te torna tire tura theology kongron zo pasabel chu sangkha zakwa somruk palia Joseph Washington an black religion ati chu kha ania North America a mihang te pathian tu soi danglam bik zia aron tar langani Washington chuan black theology le Protestantism kai kopa hlom khata infinitul zia war takina soya amairo chu Albert Clayton black messiah aron ti chu khan angai dan chu aron lualan ne hle Clay chu Detroit-a Shrine of the Black Madonna a pastor ani a ani chuan mingoten Theology-a an obena atang chuan kantal chu angai ani ati thung Bible po hi Juda mihang te zi ani ti in Clay chuan mihang Messiah chan chin tha chu European ten an pom theinan pol khana thlak danglam ani ati Black Messiah ati chu Christian mihang ten an ni na an hriat chian nan le an pom theinan an au hla ber pakhat ani zuita ani he movement hian sangkha zakwa somruk pakwa khan theology danglam takmai chu aron hring chuaka Detroit Michigan a Interreligious Foundation for Community Organization in mukhom na an neya chuan Black Manifesto anti chuan ti chuak ta a chuta chuan mihang te hun ton mek chuan senglut ta ani heiba ka hian National Committee of Black Churchmen khan Black Theology thupui lai mu ber chu zalena ani thu war takina soibok Black Theology chu mihang te zalena theology ani a Isu Krista a pathian in puan na enga changa mihang te din mun thlir chungin mihang ten chanchin tha enga changa anni na tik tak an mu theina tur kong zon na ani mihang anni na chungai hlut tur ani a mingo te chi in thliarna changa ti zalen tu tur chu
an ni na an poma an ngai hlut chawin ani a chu chuan mingo le mi hang te po zalen na dik tak min nei tir ve ve ang han ti ani Latin America a liberation theology nen khan an tum le an kal mang ai nang em chung khan heti hun lai thleng hi chuan pa ngai taka in biang na an la nei lo liberation theology kha South America a Roman Catholic ko ran chunga thleng ani bera black theology ero chu North America a Protestant rama thleng ani thung anzinga theology an ming thang ber chu James H. Cone kha ani a ale khabu black theology of liberation na khan mi hang te zalen na du tu pathian chung chang ziaka isuan mi chan hai tele rabia omte athan big dan tar langin pathian chu mi hang ani atia chu mi om zia chu rabia omte ni na atrom puyani ati na ni amai ro chu James Conan bar ta thuzia karon man tang kaya wang khan soisel lo viawa enga tinge black theology anin mi hang te hun ton soifia na na mingo thuzia ka man ti nan soisela enga tinge mi hang te history le culture ain solving mai lo anti hemi Chhanletna hian ko na chuan ale khabudanga mi hang te hun ton chu black theology thunar poimo berani thuron ziak ta a amai ro chu barthan Krista a pathian in puanna ada poimo na tele mishing hun ton mek soifia na tura Bible thu nei na asoi te kha alamang chun som ta zelani adot le postliberalism kan na ya kumsang kha zakwa somria ta rang khan theology a masona du om tak mai kan mu chu liberal ngai dan hi pomzel chi ani em ti zona lo piang hi ani a chu wangin postliberalism ron ik chuak ta kha sang kha zakwa somriat nulama western theology a hun poimo berte zingami ani ta ani kha movement kha United States atanga intran ani a Yale Divinity School a an theology ante Hans Frey Paul Holmer le George Lindbeck te thora khani chu wangin Yale School of Theology hanti top chu fel hel deu ma se sang kha zakwa somsari top lama le sang kha zakwa somriat ti lama Yale atanga ron ik chuak theology le post liberal kan ti hi ainang hle ani khatarang khan post liberal ngai dan chuan North America le British a theology zirna in te chu achia ne hle maya anin nga na ber chu narrative approach anti khania chu Hans Frey ten mishing hun ton le ngai to na te hril fe na tura culture le trong poimo zia an soina ani philosopher thanem tak entirnan Alasdair MacIntyre te thuziak be chanin post liberalism chuan Enlightenment-in universal rationality anti le liberal ten mi zong in religious experience in ang kan na yani anti chuan ron nol ta a kan ngai to na tele kan hun ton theu te hi history le khotlang nun na zira danglam thewani ti in post liberalism chuan tradition hluya let le a chuta tanga kan zir chuwa te chu mimal nu na senglo turani anti anin nga na philosophy ta hi soi thia mahara amai ro chu kan soi tak Alasdair MacIntyre philosophy zulzuya thu soi khotlang nun le nung chang in lai chin na thlir chunga theology duan chuwa kha an kalphung poimo tak chuani ti chuan post liberalism chuan Christian rin na danglam bik na liberalism in alo hnol to chu an ron senglu thar le ta ani ato pera chuan tun hnaya English mang ho zinga movement lar tak mai kan soyanga radical orthodoxy ti hi sang kha zakwa som kwa chawa Cambridge atanga lo chuak thuziak mi thren khat John Milbank Catherine Pickstock le Graham Watt te theology soina na man ani bera an ngai dan kan mu na ber chu John Milbank a Theology and Social Theory Beyond Secular Reason ti ale an movement puala le khabu anti chua Radical Orthodoxy a New Theology ti ate khan ani a an thupui ber chu Christian na hian modernity le postmodernity tel lovin ama in theology duan chua dan thar a mu chu angai ani ti ani a Milbank Pickstock le Watt te chuan secularism zong modernism emo postmodernism emo po lia khuwa thlak tu Christian ngai to na chen fak tak duan chua an tum bera Augustine thuzia ka kan muang kha nei le an duani an hlotlin lo soinan chuan alama deuh mai thaya amai ro chu an thupui hi theology khovela kan na chai ho don chau ni na lang